Numitara ni China na Achobu Hospital sabang ngam matam sada Manipur de Calvert macha masana na bahona ba tha kya changdu na miyam de khudong cha da ba kya mayuk na handu na lairi February tare tapang to kudra kabui singi wai badli ngai kumaiga naga singi luinga ni kumaiga mana de kabui furup sama sagi tongan tongan mu kumai laijaba furup pamani hada Manipur kabui yune na pongdorakli Ramasung weightlifter Psycho Mirabai Chanuna masagi national record ki kilogram ani hena haibidi kilogram chani sunna thangatuna world ranking na mari suba position kan bangamkre Ma'am krum jariya dum yeng bir impact news ne auze pungza sa phob gi maroi pau sing miam da pijari Saina na numitara nida mioi listing mahena layeng yaba achobu hospital saduna miambu layeng ngamle Manipur da disum ge Calvert kuma thong macha ani dang semda tha kya sang gi miam gi chathok chasinda chaun khudong cha da kya mayuk na hale hiramasig matangda impact news ge reporter ilamgo musuka madi camera person iro mocha ani dagi akhana ba pawdam mama Impan Dimapur Lambigi Singmairongi Tongan Mapam Anida Sekmaida Leba Shibalaya Construction Company Private Limited na Saiba Calvert Kumbathong Aniasi ngasi Power Lotion Bangamdaba Sina Miam Gichatok Sasinda Sauna Waba Ama Mayuk Nadi Calvert Saba Loidaba Asina Meter Samanga Rom Sangba Singmairongi Lambi Matek Asila Nabahonabada Miamna Minitra Mangadina Pungkai Ama Power Sangdi Machisu Office Awargi Matam Dadi Pung Amarom Sang Basu Yauri Koi praja singji lambi chatok chasin da matam yam mange koi thobok chatpada su matam chana yo ngamde traffic jam thokpasina angang paikha ju maya naksale aduna koi lambi japuja de paikha ga nang da ma yaw dormani minute 30 kun gum matam sang Sige lambi si lalak pada di matam yam sang angang jing tuition tin ba ko ba si am noi tre ma sige se athu kai ki thobok ama si lambi si chat ke ha di upai sung lai lai tre koi Manipur government ki di chin na dang pha bai tar action di su yaw da ba konang ka ke si ulak ko matam de minute raw ngang ba yam sang re chung loi lo cham lai tre si lambi cha pada bajar yo ba ne pung ama chang e Nong madamiyo lising kya na satna riba lambi asi mayaida Calvert chaiba asi company asina pungning sangba watpana maram oiraga sumnagi senmi tara nipan khaktana thabak suri amaromda sangakpam haijin phamda sariba Calvert asisu numit kharani gi mamangda RCC haiba hauramlaga quality maintain tawde haiduna laikai miyamna wakat padagi department gi miyoisingna sidoktuna nauna sahalli si semase phana kuire aham magi tandu mamu yadre ar second ise amung nang nahan thugai ra SPO kayo police wo kayo yam lakdana national highway number 1 ne base masida da quality maintain tawde aduga sida lei ba yot mayam se lei sidokri ne ba quality maintain ju tawbi da ba asi koi ge yot kun bu loi kham tung haira kanda 30 days mo koi curing time thangwani 30 days ko hanga gai tha doini Calvert Saba Loidaba Sina Manam Oiraga, Lambi Asi Koilas Tadabana, Lambi Asi Dagi Tolakpa Upuna, Lambi the Satpa Miam, Amat Manak Nakpa Labor, Muchinga Sukimati Kudong Sahandre, Amaromdana, Lambi Asi da no Makang accident su Masing Tingam than the Tokli. Hiramasida, Laikai Miamna, Manipur Langana, Akana Baming Sanguna, Calvert Sabi Tabakasi, Atuba Matam the Loishal Hanning Apambasing Pundoraki. Haiba Calvert Sing as he was Sankat Bagi, Tabak Tauriba, Shibalaya Construction Company Makai Dagi, Lamdamasi Miam the Tangariba, Lambisa Tokja Sing Awaba Sing as he Udabagi, Mayaklar Kudam Amoina, Haiba Calvert Sing as he Sematamda, Sumnakaki Shimi, Kun Power Sudana, Tabak Shuba Sina Maramoikanda, Haiba Tabakasi Karamatamda, Lushenduna, Miang the Awaba Si Kuhan Katagi Haibasi Wang Hangawari. Maramasina Manipur Langang na haiba company asina suriba thabak asida akanma mieng sangduna thabak asibu atenma matang matungda loishan hannabagi amba khongthang adu lakhotpagi tanja adu yaudriba haibasi wang hangngai ori impact news kidama camera person mosak loina miam da paudam jari ba isa langmo mosok chingmerong Sai khudingi viral thagi taram duini pan ba khudingi kawui furup sangna pangthokpa lingai kumai Saya sige wena sulak lebe February taretagi numit nini chubna Manipur ki kabui singna tab khul singda pangthok lagani hana Manipur kabui yunin na lautorakli wafuma singa se kasam thong kabui khul community hall da pangthok pamu singa unaba mada yunin gi senior consultant TT kabui na phongdoki banai TT kabui na maka tarha ki bada kabui singna
lan ngambagi kumhai natraga lamgi ngamkai ngakpagi kumhai oina launariba kumhai asina kabui furupki haurakliba naharol singda irai pak nungsibagi ihullama piduna lakli loinana kabui furupki kumhai ase kanagumba kharana naga singi luingaini kumhai oina lauriba sisu tokpiyo kabui furuba sisu maitai gumna masagi tongan tongan ba kumhai kya leijaba furup amani haina thamlaki मितोबना मपू साबा यारोय हाइबा वखलोन असि कबुई सिंगी सिंगली नौरीदा चपचाना चेली अदुना लिंगाई कुमई असि सागोन अदुना ngasi फावबा मचा मसु सिंगना लिंगाई कुमई पांथोकली आना ममांगाई जदि था खुदिंगी कुमई अमम तरोमी हाइना कबुई इपा इपुसिना ताकपी अदुबु मतमगी यौनगी मतुंग इना कुमई खरदी ममिंग पलबदा गानगाई लिंगाई नानुगाई मलेंगाई गिनकीगाई नपकाउगाई हाइना असुमसी मयामसी लेरी Manipur lengakna athubada sabsaba miyeng changduna kumjal sing ni tarahumdoi police constable male gi waiting list lediba candidate sing salibatha se taramanga forward manung lokshin biu hana wakan mi pam chatha krei 2013 police constable male waiting list candidate sing sinur waiting list leiba candidate sing amasung makoi guardian sing yauna habumra ke samle kai community hall chatha ke wakan mi pam adu kumjal sing ni tarahumdoi police constable male waiting list ki spokesperson thingbaijam pradip nahai 2013 police constable male waiting list lediba candidate sing asibu loksin bio haiduna mamang da su kayar khanna housing pale belenga ga sida haijab lei kredu housing paw thabak to ontok pi leitri maramasna waiting list lediba candidate sing amadi mung manungi awa ubiduna pale belenga ga sina waiting list lediba candidate sing asibu athu matam loksin biduna state lenga ga sige law and order ngak sen bada saruk yan bio haduna thamlaki koi 2013 police constable men 7 की कोई पुलिस का 7 की कोई 13 की वाइटिंग लिस्ट कांगो ने कोई ऐसी DPCG कोई 2013 दा कांग्रेस गवर्नमेंट की मतम दा तौखिबने अदुबो कांग्रेस गवर्नमेंट हाइदोक्तना थानबिरंबदो ngasi lenga asina BJP गवर्नमेंट याम पुक्चन चावना ऑनरेबल सीएम ना हाइदोक्पिदुना अखोई अवाव मयाम कोहन फेकी अदुबो ngasi मक्सु वाचिंग लिस्ट ले होरिबा खोई चानी अमदि मसिगी इमु मनुंग ngasi ngasi फावो am wana leiri aduna honorable CM na machane manaw ne khambiदुना अखोइबु अमुतन नुंसिबिदुना लेगा असigi law and order da ngakpada अखोइबु सरuk yahanbiu haibase honorable पुनिंग CM ge पुनिंग सिंजरी ngasi अखोइ नंग फमजरिबा सि अखोइ हाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के फमखरे याम हाइजाबे मयाम हाइजागरे ताबी दबदगी ngasi अखोइ धरना असि फमजबने खोइना फमजरिबा धरना असि याम पीस ओइना फमजबा धरना असि द honorable CM na su अखोइ अवाबसु उबिरगा अमुतंगदी अखोइबु मचाने मनाव ने खनबिदुना हाइदोकपिउ हाइदुना अखोइ अपील तौजरी Mamang thagi kunipan da irong se sab salam da nubi masamu tamti na hatok lag huntok lam thaudok ta senaram ba yai haiduna police na wang pong tawna na fagat kiba Muhammad Sahid numitare ni police custody de demand lauta krei Mr. Kasing ase Imphal West ke judicial magistrate first class ki mamang da putok lo matung makata na wang pong satana na bigidamag numitare ni police custody de thamna na ba remand pi ki banai nakalam ram da courta Sahid puthorkan itab da gi laikhidra bi nipi masa du gi imung manung amasung laikai miam na court laktu na mihat padandi PO ha ba kholau ke law ki courta irang thokatra haina chingna ba gi Manipur police ki ahen police personnel sing laktu na ngak sen mi thabak chathaki Rights of persons with disability, inclusion, respect and dignity have a pausel the task taratarukta levagasi konung New Delhi de Japan tamna cycle the night om kongchan ga cyclist Rohan Pilim pungning thogat poida minister karam sam na sel giteng bang kusina grey Thauna laina piklab su Manipur malem de lebak singda malem gi mafam da takliba cyclist Rohan Film amadi zi ingobi ani pungning thogat poina tung koina chana ba yaba chobu khudol sing tam lagan hana minister lauthok rei All Secretariat Labour Minister Karam Sam gi office chamber the pangthok performance sing unaba mada minister na lamdamasigi inkalaklib na sing afaba thabak ma torokpada lainga gasina madi miyam na makoi pungning thogot pam thoi afaba thabak torok singbu lana lamjing na ba hona ba singa se khunai sigi mangjani ngai ne sakhot pagi khudam natte na phongdoki Panbayai cyclist Rohan Film Hokiba Kumjali Singani Tarani Pandagi Hauna Humanity Amadi Environment Kamari Lenaba Tongan Tongan Pausel Puduna Lebaga Sigimapam Kada Cycle Thauduna Naitom Kongchat Taruk Lag Mai Pangachat Kraba Misakni Taruk Kongchat Aduda Igi Marigi Kongul Liba Hyper Pausel da Mizoram Tripura Bangladesh Assam Amadi Myanmar gi Mafam Kada Kundaduna Lake Kraba Maite Singi Kongul
khul tamna khongsal luraba misakni Icha inausingshina sumba thongna phabagi thabak tawrupa kanda ekoi social media da khangde ama da khangde ekoi gi naharul singna yamna adi discourage tawba phajadaba wahai wata sinna na tawbase leipak khunai gi oina mangjaningai ni masi understand to honingi ai mana tawba ngamdaba thabak tu aigi maruma pang isha inauna tawrupa kanda maduda pungning thogattadana maduda discourage tawba wafum phungdok paise saukhatpagi wakhalone haina aina lawde side am ugumsi positive side yengaga society si manglom da saukhat ba manglom da sangjan ba hena culture tawba hena civilized tawba akoi gi naharul wensi Manipur State AIDS Control Society Max na sindu na thasi ki taruk tapang thok durba anirak suba Norris Multimedia Campaign 2020 ki matang de paumi sing unabi ki thoram pang thok rei campaign asigi manung sana awang nungpu ki state nipan ki khangalaba rock van nipan isai changdam nam ki thoram ma palace compound de leba Vagya Chandra open ya theater da pang thok kadori Lamphel RD Wing Complex to leba Max ki loishang da pang thok ki thoram da society asigi project director H Rositana HIV AIDS kaloina na sagona dur hingliba mio isingda khunai amadi miyam na hanthana yengliba si koknaba madi inkalaklibna asingbu laina makhala sidagi lapthokna bagi pandamda campaign as pangthokpani kumjali singani taramapanda Kohima da pangthokkiba ahanba Norris Multimedia campaign da Manipur ki rock band da rock van The Wizards na ahanba mana fangkrab matung sa iya sigi oina rock van Innocent Eyes na status sigi mahut singani hana fongdoraki nakalam romda nako gi Deputy Director General Dr. Naresh Goyal na sahi kunmapan gi makhada laiba inkhalakliba na singbu laina sigi matang da mamutana khanganduna laina sigi ngak thokan ba honaba mathau tai haibu wapam thamlaki I request all of you to please come and join us on 6th at the second edition of the Northeast Multimedia Campaign and join us in our fight against HIV and AIDS to address some of the issues of HIV AIDS in the region through music. The whole idea is to reach youth with a language which they understand and to reach more and more. So we have system of red ribbon clubs in colleges. We have system of adolescence education program in schools for higher classes, and we have a system of reaching out of school youth also through NYKS etc. Nakalamramda Manipur leriba tongan tongan mahai roi loop sing amade film yaun isai no mane sing sinpham sing leriba loop amade guardian ge loop sing punsilaga pun loop taram doina semba joint committee on restriction of entertainment program JCREP na lauthoki bi matungina hayeng bota rock concert pangthokani tawriba si tawbidana ba appeal tawrakli ngasi moirang khom leba amik ki office ta paumi singa unaba the joint committee on restriction of entertainment program gi mihut singa unabada committee member Lystrom Athobuna Fongdorakpada, Lakatur class 10 with the 12 examination singi Yenglaga, examination Hogada Taramangani Walingai, Hybede, Hokiba January Kuntra Mathoidi, Mars Kitang Taranipan, Faubade, Kumai Harau Isai Lila House in a Ching with Tobita, Kangan Kib Lake Rabane, Amaram Dating Basi Lina Lina Mapam Kada House Tobayori Basiso, Sililang Libasing and Numit Humnigaman, the JCREP, the Laktuna, Wakal Tamina Nabasu Committee, Sidiki Tamlakle, Loinana, Hayeng Botapang Tokani Tori, but rock concert. Si pangtok taba yada ba mag oirabasu auditorium gumba hall da pangtok piu haina su thamlak pagalonena karigumba rock concert si botat nampu da tawsilaklabade madu da thorok pa afafata pu masili lang libasing da puga da haina su committee sin section wa thamlakli Manipur da leiba mafam kasin koya sin mathungna kumai harau gi mela na chingba hausi punamag asi lepina ba haiduna koi lauthok saki leigre loinana haiba sing asigi mayokta koi gi tongan ba mafam singda hausi na singba koi hoji mafam kya da pangthokli tongan ba kumai harau pangthokhiba sing asi athu matamda koi gi lepiu aduga haukhiba hausi pangthokhiba sing asi JCREP da pau phaubirakadabani numit humni gi manungda loinana hayeng asi Baigachanda Open Air Theater da rock sinanaba sem sariba si lepiu masi JCREP na lauthok sakhiba sing adugi mayoktani haina
ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯅꯕꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ 20 days ahead ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯦꯞꯅꯕꯅ ꯂꯩꯅꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 15 days aheadꯇꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯅꯕꯅ JCRPꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯖ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐꯕꯗ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯂꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯕꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯔꯥꯕꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯖꯣꯟ 3ꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ क्लास 10 अमदी 12 के एग्जामिनेशन की ब्लेसिंग सेरेमनी द वफम से फोंदोखिबने थौरम अदुदा इरावंतन मखा ताना हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लेत्रब मियोइसिंग अदुदि कैदोनुंग द माई पाकप ngamloi पुनसिदा माई पाकप मिसकम ओइगे हाइरगदे होनब कनब मसुंग सन लोंचद खंगना चटप मथौ ताई अफब खुनाय म सेमन होम द माइरोइसिंग थौदांग यामन चावे स्कूल असिना ममांगी चाही अनि थंगना थंगना साइंस की टॉपर पुथोप ngamle क्लास 10 अमदी 12 के एग्जामिनेशन असे माइरोइसिंग की ख्वाइदगी मरुइबा तांकक अमनी थमकी इसाना इसाबु थाजबा सेल्फ कॉन्फिडेंस सिन ख्वाइदगी मरुइबनी परीक्षा खुदिमक्ता पुंसी मरुइबा तांकक खुदिमक्ता सिन ख्वाइ मरुइ अद पाखत कनु कॉन्फिडेंस मांगनु कूल डाउन तो अरुबो टाइमिंग दे पुंसीगी माइ पाक हाइबसे कॉन्फिडेंस मांगदबा अद इसाजे कूल डाउन तो मंगम इंगदबा ngamba adu gotana mai pakane punsida mai pake haragadi honab kanbadi yaudaba yade honab kanba haibasi madi yaudaba yade adu honab kanba haibasi mahut leite there is no substitute for hard work in the life aduna isak jak hard work ta mingonda sinaba yaroi adu hard work yaudana punsida mai pakpa leite mai pakpa orge haragadi hard work ajimadi kanba sunya yadre simadi सुमंग लीलागे सकना रे बाई बमदे एकेडमी अवार्ड आइबम देवे ना इकंग खंगौदना लाइखिदबदा मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल ना अवाब फोंदोक्रे अवाब फोंदोकपगि थरमदो लाइखिदरब आइबम देवेनगी हियांग थांग ममंग लाइकाइदा लेबा मा के संगाइदा मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल थौपुब सिंग अमदे लाइखिदरब आइबगी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंग सरुक यादुना पांगथोकिबनै थौरम अदुदा सुमंग लीलाग मरि लेनब मियोइ सिंग आर्टिस्ट सिंग अमदे इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना लाइखिदरब असगी मितमदा लाइसु कतुना इकाइ खुमनब ओटकी पनब याबदे आइबम देवेन चाहिए असगी जनवरी 26 मसागी अनाब मनमर मोरगा लाइखिदबने माग मसागी चाहि 63 सुख्रे माग इरंबा ममिंग चटकिब सुमंग लीला सिंगी मनुंगदा लाइकंग थंबाल थादोई चैप्टर 1 अमदे 2 लोइनना सिनदना कियन ख्रबी हारिबा लीला सिंग असे पनब याई इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 3 की मनुंग चन्ना लेबा मियोई चामरी मरिफुदा प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना PMJAY हेल्थ कार्ड खुशिनखरे थांगोइबन केंद्र की मनुंग चन्ना थांगोइबन थेंगेल लेकाय देलेबा कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 3 हिजम नुतन चंद्र की संगाय द पांगथोकिबा चंबा थौरम मदा हेल्थ कार्ड सिंग अदो बेनिफिशियरी सिंग द खुशिनखि थौरम मदु मरि लेनन कुमजाल सिंग अनि तरामापन की दिसंबर अनि दगे तरे फाव मलेशिया की कुशिंग द पांगथोकिबा कुनमा थोइसुबा एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप दा ब्रॉन्ज मेडल फंग ngamlakrabi Sema Devi Kongrai Larpamda Corporator Hijam Nutan Chandrana Achamba Kudol Tamduna Kai Kumnaba the Punging Togot Pondoki Taurmadu Marilena Corporator Hijam Nutan Chandrana Housing Lady Belenga Gasina Sana Kona Bilam the Sintania Tabak Torum Kia by Kalibas the Apian Musufondoki Manipur की संगनाय रबा अखोगी पोल्टी मनी त्राव अमदी निरोकादा अखो सरकार की साइट की 50 लाख इंसेंटिव कैश अवार्ड पीदुना थगुट खिबदु माइना अहल ओइजलबा सिगुम्बा मोन इंटरनेशनल की थाकता अमदी नेशनल की थाकता मसामा गोल्ड मेडल निफुट निपान थाकता लौरबा सिगुम्बा अहल कया अखोई कया नंगसी चेनल मणिपुर मिंगचत इंडिया भी मिंगचत पोरैबा सिसु सरकार की साइट की इंसेंटिव कैश अवार्ड खसखसितंग पिहनिंग बे अपाम फोंदोकचरी पालिबा सरकार असि हेना इशोर थौजान बिबा अमदी आइगी साइट की हेना मंगोल असिबात पिजबा लोयना आइगी मखाताना मसिगुम तहनिंबगी अपाम थुमतन सरकार पाइखनिंबगी अपाम आइगी साइट की ओपिनियन थमजरी Climate change impact on developing countries have hiram the numit nini goiba national seminar ama UP ge Varanasi de leba Mahatma Gandhi Kasi Vidyapith pangthokre hari
Seminar aduda DDU Center for Coastal Dhanamanjuri University ki Director Dr. Rahizuddin Sheikh na Manipur da government amasung miyam na climate change chengna na paikaliba khongtang singi maramda paudam ki hari. Thawbal district ki Khongjom Kaitel Maruti car 800 ani thengai nabada mioi ahum sok lehari thawdoga singa se upung taramathoi makhai ta matamda thoki banei accident adu de sok mioi singa du Thawbal awang lekai dagi kumam pol Thawbal Kiam Sipai dagi loitongbam Ratan amasung tentha khunjau narem lekai dagi sorokhaibam Azoi Kumar nei sok mioi singa du khudakta Thawbal hospital da pukhatuna laikan na ki hari. Matang aswada break malusage break matungda beer film production gi han boina putok dorba film mairik ki ai pethoni pang thoki gi paw amade Manipur amsung maleng mitong antongan mafam sing da thoki I paw sing pu du lakchage impact news pu migeng ta du lebiu break matungda mayam amona taram nok cheri amade bulletin asig makhata ba paw sing miyam da pijari beer film production gi han boina putok da film mairik ki ai pethoni pang thokre beer film production asinuna konung mamang da leba palace compound da Lady Balamyan Masanglen, the Pangtoki Batorum, Aduda, Film Forum Manipur President S. Mangoljau, Film Forum Manipur Vice Chairman Virendra Salam, Amasung eminent filmmaker L. Surzakantana, Matangsin, Chief Guest of Honor, Amasung President Toyna Sarugyaki, Film Masigi Producer na Malem Line Oidi, Binoranjan Oinamgi, Story Amasung Screenplay da KP Dasna, Direction P. Doriba Film ne, Avi Kundrakpam Soma Lystrom Gepelina Mangoljau, Prem Sharma, Indu Roger Saikom Nachingba. Singna mapungoiba character sing the sakam langduna film asigi thawai hap kadori Angika campaign ga Marilena Directorate of Mahutamadi State Mission Directorate PMAY Yun Sindra Haukiba January Kunmanga the Pangtokiba Sport Painting Competition the Makong Matang Tarab Mairo Singda Ngasi Manamatum Lantokre Manamatum Lantoki Toramadu City Convention Center the Pangtokibane Health and Hygienic Household Haiba Hiramasida Yumpam Oida Pangtokiba competition aduda Ahan category class 4 to 6 Forward the Labor Kanglupta Kendriya Vidyalaya number 1 Lamfel Patki Mahiroi Saikom Priobertana Ahan position Tabangamki Lonana Anishuba category class 7 to 9 forward the Labor Kanglupta Pitambra English School Mahiroi Martin Tongbum Ahan position Tabangamki Maramdi hujik tongan ba apam gaida hujik kari haksang thana leinaba tongan satlaga fitness center da kari da haksang sajin taw adu su phati aibadi nati adu yum da isagi leiba sida ai lam mate khara sumang khara ahang da amora kai sendokpa nomada pungkhai ma tawrsu yumgi luna nana ba tawragati maduna society sida mana kari khara Mating pange and I can conserve Manipur Lady Church Singna Lamdamas Loriba Taudang Singyamna Chawi, Manipur Chaukat Maikairum the Hena Kumang Yang Sinner, the Bahonabada, Church Sing Lorokliba Taudang Sing Makatana Lobi Uhana, PhD Minister Losi Dikona Fongdokre, Gangpukpi District Mapausing Soda Pangtoki Basada, Baptist Association, SBA, Centenary Celebration, Gitorum the Wapamasi Fongdokibane, Taurumada the Minister Dikona Makatara High, Mahatma Gandhi Hairamba, Wafam. I like your Chris, I do not like your Christians. Palladuna, Chris Putazer by Koina, South Lambigi Maikedes Makata, Hen Mating Pangpum Toi Fondoki, Centenary Celebration, Gitorama the Tongan Mama from Kadagi, Church Kundagi Lakwa Mui Sing Sarugyaki, celebration as a Tasigitang Tariat Pauchatagani Hari. State like Manipur, where there is a sizable of population of Christians in the state. So when we go out and start working in different areas, different places, having our faith, having our commitment, we will be able to witness, we will be able to bear fruit and contribute to our state. No Magioiba Youth Spiritual Awakening Tauramama Oksu Ningtem Chakul Baptist Church the Pangtokre Word of God for Asia Inspiration Team Amadi Oksu Ningtemsa Baptist Church ka Kusan Naduna Tauramadu Pangtokibane Tongan ba Mafam Kayadagi Na Chamarom na Sarugyaki Batoramadu da how can a young man clean his way habitim da Lokendro Lystrom na Takpitami Big Tabak Sataki
Communist Party of India Kumbi Local Council na Kumbi da thu matamda ADC office ma na hang na ba lengak ta taksin na what if low cray whatever CPI Kumbi awang kuno branch ki conference ta low ki ben heri conference aduna lamdam na thak na na bagi afa sing phang da bagi awab bayong na riba su lengak ta ko on bin na ba taksin lagan heri Federation of Government College Teachers Association Fegok Oza Singh ngasisu class boycott tawduna government college sing the sit-in protest tawduna khongjang makata na chathari loina nangasi Fegok luching singna Education Minister Commissioner amadi Directorate of Higher Education gasu unaduna taret suba UGCP and Regulations 2018 sanahan na bagi matangda wari sana kiari Thaupal Nongang Khongdagi Indian Solidarity Council New Delhi Associate Member Dr. A.K. Priyokumada International Royal Personality Award amasung Certificate pidun ikai kumnarakre Global Achievers Foundation amasung Visioners International Council New Delhi na Education amasung Research ki lamda thoidok hendong na singthania oiba thabak thorang lobagi damak award ase khusinar ki banai award ase Global Achiever Foundation New Delhi amasung International Visioners Council New Delhi ani na sinduna Thailand gi konung Bangkok Talaiba Holiday in the Pangtokpa International Summit on Indo-Thai Friendship 2020 Thoramda Lanthora Kibenheri. Kaisamthong Assembly Constituency ki manung chanma Kaisamthong ahibam lerak lambi Republican Party of India Athawa Manipur State Committee miyang makada concrete cemented lambi yo na same kray lergasi apikpa kolupam oibana matam kyada ki lergasi ki lambi mari lena basing na same bidana lerak ki bane hairi matam mad lambi asin nongju tha matam dale khom lainang na sathok sachinda awab khudong cha da kaya mayong na duna la ki bane lambi asi concrete ki lambi on thorok pasina miyam na thengnaramba awab singadu koklagan hena paumi singa unabamada Kaisampad ahibam lerak Development Committee amadi Kaisamthong ahibam lerak Women Welfare Association na fongdorakli Kenda sida khwaidagi pikpa lekai si akhoi lekai sini pi asuping na akhoi yamde bade mi chamni changa de dum lai sidai sida asuk chawa leira ama sahi supa lekhom leinang tai den leiram bade mana masama ki mayung ki chumang da no sembi basida akhoi ma gi kai ba khradi tawam thoi tawiman uppa haibase mioi bagi hauna sani aduna adu khandana akhoi nga si ma gi da makta kai ba khradi tawsi khanna si haidena akhoi tholakpani Hausi Sanabagi Pauda, Psycho Mirabai Chanu Namasagi National Record kilogram ani hen thangatuna puna kilogram chani sum ahum thangatuna world ranking da mari suba position de laibangam kray Kolkata da pangtokpa National Championship tangarang masagi chahi kunmanga khak tangai ribe Mirabai Chanu na kilogram nifu mapan gi kanglupta snatch ta kilogram mari fudipan clean and jerk ta kilogram cham taramanga puna kilogram chani sum ahum thangatuna gold medal lobangam kibane Mark na world ranking da China gi Jiang Huihua kilogram chani tarani thoi amasung hau zi hui kilogram chani tarama thoi loina na Korea gi ri songum kilogram chani subna mapan gi mathangda mari suba mafam kan mangam ki banai Kuntra Taruk Suba State Men's Polo Tournament ki semi-final match sing sana na ba same sab loi kray ngasi Imphal gi bapal kangjay bung sana ki ba polo tournament si ohum suba quarter final da MPSC team bi na CRP polo team bu panjal nipano da mai thi ba piram laga tournament si ki semi-final chang mangam ki match si da mai pakra ba MPSC team bi gi sana roi ai chabung kumana panjal manga T. Pradip Kumar na panjal ani lona na O Suresh na panjal amaga chan mangam ki sathar ke ba polo tournament sige ngasi sana ki ba mari suba quarter final dana Thaubal District Polo Association ki sana roi L Atang mana panjal mari Y Dizen TH Jacob mana L Kokeshore na panjal ani lona na P. Ozit na panjal amaga chanduna Paradise Polo Club Wangkai bu panjal taramatho yanida mai thi ba piduna tournament sige semi final chang bangam ki Manipur ki sagol kanse sagol kangjay yokat pagalona na mapal kangjay bung ngak senu na thamsi he wakalol da All Manipur Polo Association ki miyang makhada chathari ba polo tournament sida Manipur ki tongan ba mapam sindik la ko polo team kuntaruk na saruk yari tha sige tare ta sanaga da tournament sige an semi final da MPSC team C amadi Khurai Polo Club ka loina ani sub semi final dana MPSC team B amadi Thaubal District Polo Association anina lamba taunargani
Ahum Subahibok T20 cricket tournament ke final match ta Al Amin Lilong amadi SCCC Singjamayanina lamba tongnergani Manipur Cricket Association ki miyeng makada Langtabal Sporting Club na sinura Langtabal Public Ground ki sanabungda ngasi sana kiba tournament sige ani suba semi final the toss ngam kiba Al Amin Lilong na batting hana tawduna over kunda wicket tare turga dan chama kuntra mapan lobang ngam ke masigi paukumda force Ketrigaon over tara mapan ge wicket tara over tara mapan da wicket tara magturaga subnagi ran chama tara kaglogdur match si ran kun mapan da maiti banangki match si da Alamin Lilong gi batsman Mustaq na ran niputaret logdana match si gi man of the match tabangam ki tha sigi nipan sanaga da cricket tournament si final da Alamin Lilong ma de SCCC Singjamai anina lamba tawnargani Anisuba MNC under 16 boys Rajning Thau Memorial Cricket Trophy da YWC Langthabal Mai Pakre Manipur Cricket Association ki miyang makha da chathargliba cricket tournament se ngase Model Higher Secondary amate Oriental College ani ki sanabung sana ki tara mapan suba match ta tos ngam ki ba KCD Kongpal na betting hana sana ki ba match ki api over kuntra yodana over tara mapan ga ball mari de wicket tara magtura ga ran kun ma thoi khak lo bangam ki match asi ani so batting sana ki YWC Langthabal no over ani ga ball am da wicket amata tu dana ran kuni thoi lo dana match asi wicket tara da mai pak bangam ki match asi da YWC Langthabal gi all rounder Vasu na wicket ani am di ran tara ma thoi lo dana match asi gi man of the match ta bangam ki tha asi gi taret sana ga da cricket tournament asi gi group A gi aro match ta PTRC Pasho yamadi UCC kwa kaitel ga group V ga roibel league tana crow khamnam kaitel amade blue hawk khuraina lamba tawnargani All Manipur Football Association Sindhuna Manipur State ki oina ahanba RK Zaichandra Singh Manipur Youth League 2020 da Wangkai Kendra bu represent tawduna sarug yaru ga doriba Northeastern Sporting Union Nesugi Sanaro ising da Wangkai Kendra ki MLA Okram Henarina Jersey Yenthokre State ki thakta lamdam sida football masana bu grassroots level dagi hona yokanar naba ampana paikalak leba thawrang sida sanaro singna chapchana khudong chaba longnan naba hona siana MLA Okram Henarina apil tawkre Kurai Deleva Nisu gi playground na pang thoki ba cham thorama mada Nisu gi Manipur Youth League ta saruk yaga da ba sai tarahum doi taramanga amdi taranipan gi sanaro isingda makoina set na ba uniform jersey amdi short sing adu yanto ki banei thorama du mari lenana MLA Okram Henarina State sida ahan boina amfa gi miyeng makha da lamdam sigi football bu pamja ba sanaro ising bu grassroots level dagi hauna yokanar na gi wakalol da Manipur Youth League ma pangthong na ba ahan boina silang liba sigi khudong chaba lamdam sigi sanaro ising maruina nesu gi sanaro ising na launar na ba hona si fongdoki amfana sinduna ahan boina Manipur Youth League ma state sigi tongan ba S group ahum gi team tara mathoina saruk yaduna pangthok kodorbe sida puna sanaroi chanipan kunmanga na saruk yaga dawri legacy tha sigi taruk tagi hauduna April tara mathoi fawa tha ahum chumna pangthokani ꯃꯤꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯤꯂꯤꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯁꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯤꯂꯤꯡꯂꯤ ꯌꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯉꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯍꯧꯔꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯍꯧ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯏꯜꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯤꯖꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Andhra Pradesh ki Godavari da thasi amadagi ani fabu chathakhiba National Bodybuilding Championship 2020 da Junior Mr India ke title loduna gold medal lorkraba United Gym Manipur ge safaba sahava savu ngasi United Gym Manipur taram no okre taram no pagi thoram du narim thong lebi pathau ko community hall da United Gym Manipur ge thomi sing amadi mung manung gi miyoi sing saruk yadna pangthoki Indian Bodybuilders Federation gi makada Andhra Bodybuilders Association sinduna pangthokiba National Championship da kilogram hupumanga gi kanglupta
Makna Junior Mr. India ki title adu laurakibani Sava Sa hariba Safaba se United Gym Manipur ki chief coach oiriba national ki thakta Safaba kya puthokraba S Dhruv Gilamjing Makha da sanaduna Mr. Manipur 2019 da su kilogram humpuma ki kanglupta silver medal laurakrabani Safaba se Bishnupur Muslim Laikai Ward number 2 da kini Tha sigi amamadi ani The Pangtokiba Andhra Pradesh ki Alampur East Godavari the Pangtokiba Tarasuba Junior Mr. India Sarugyadan gold amade bronze medal loba ngamlakraba Royal Gym Imphal ki Sanaro Yahum Okpagi Thorum amasung ase Ningom Thong kidnapanung de leba gym asigi sanglen the Pangtokre Gym machina okraba Sanaro Yahum made kilogram hum putra mangagi mathakta Junior Mr. India 2020 Laura Kraba Melson NK kilogram humpugi kanguta bronze medal Laura Kraba N Naresh Amasung Women Model Physics Junior India 2020 ke title loba ngamla krabi Zansi Maishnam nei sanaroi ahum masna status ki mingchat purak ki badu ki damag pungning thogat point zim mas ki maikai de angam kudul pot piduna ikai khumna ba utki Tarasuba National Bobinam Championship ta makong matang tarakraba Manipur gi nupa macha amadi nupi macha sanaro ising bataram na okray ngasi kumalampak sports hostel number 2 da pangtok ki bataram na okpagi thoram da Bobinam Association of Manipur gi president Thaudam Inaw macha General Secretary Deven Moirang Thimamadi Association as Vice President TH Nerjit Amadi KH Rajan Galoin Association as Hoje Thaupuri Bamio Kiana Sarugyaki Salibachai as January Kuntaretagi Kuntra Fauba Gujarat Laiba Yuga Purus Sports Complex Pang Tokiba Tarasuba National Bobinam Championship the Manipur team Masina Sub Junior Boys and Girls ki Masanada gold medal Taret amadi silver medal ama junior boys and girls ki masana singda gold medal nipan amadi silver medal ahum lobang ngamnak ki bagaloina senior men's and women's ki kangluptana gold medal tara amadi silver medal am loduna chathaki bovinem championship asigi overall team champion oirak krabab Manipur ki sanaroi singa chibu ngasi taram no okcha bagaloina sanaroi singa sina makata ba tournament ka saruk yaduna lamdam asigi mingchat purak pangamba oyo hai ngasi ki thorama do saruk ya ki Manipur gi masak nair ba miyo kya na sanaroi singa do gi pungning Key. Bobinam Association of Gujarat Sindhu Gujarat Pangtho ke Tarasuba National Bobinam Championship 2020 Sub Junior category the gold medal lobangam kiba Brazavasi Mayum Nisitabu Republican Party of India RPI Atawale Manipur State Committee na taram no okre ngase kaisam patlai ba RPI Manipur State Committee ke office te Pangtho ke bacham thorma mada RPI Manipur State Committee ki President Maheshwar Thaunawjamna Brazavasi Mayum Nisita acham kudol tamdana punging thogat ki thauramadu ko marilena Maheshwar Thaunawjam na fongdo ki bada status ki sports amade art and culture na lebaga sidana tana malem pum bada masaktakli status ki sanaro ising bo hena phab sanaro yamam mohen na bahona bada lamdam sid leriba miyam no chap chap thodang lomina sehna fongdo ki At aikoigi angang ama aikoigi cha ama sumaina yamna masana amsida yamna aikoigi goal ga lawdan lakpase kanan tak turibna akoina hena takadabane aikoigi minse akoina hena expose tawseba aduna adugi wakhalonda nasana kitang ngamjaba khara haitare aikoigi chanupi sigi akoi aina sinjabane aikoigi tawraga sinjabane sida mayamna pulapna ngasi saruk yabinabay damagtasu yamna nungay fongdok chari matung da sumana hena mai pakpa national gi thakni international thakta kai hena goal lawrpa oisanu Matanga show the bulletin as attention jitring mangwin na headlines zamuna pijari Numitara ni da China na chaw hospital sab ngamlaw matamasida Manipur de Kalbert macha masana na bahona bad tha kya chang dur mayam de kudong cha da ba kya mayok na handuna lairi February tarita pang to kudar kabui singgir lingai kumai ganaga singgir lingai ni kumai ga mana de kabui proof se masagi tongan kumai kya la jab proof mani haina Manipur kabui yuina na pongdorokli Amasung wet lifter psycho mirabai chanuna masagi national record ki kilogram ani hen thangatuna kilogram chani sum na thangatuna world ranking the madi suma position kan mangam krei